Hello perlo kumno pialong. Sachisien genyo man kenduk yang ha ka channel chong uboy gai. Te ngai pindan ha comment ka bakoi ka bakhya. Te kumno pialong. Pila dep ne em ka chi enjoy New Year. Sa comment down below kita nak prank jopi kiba bom pada enjoy New Year masuk comment down below. Tementa keski klaim na penslam ginle ka reaction ka jingruai jong iba Eddie Lengdo tel featuring Dawan Karkongor Florentina Senbat kumta terterbat badal la produce yakni ke jingruai dai ba bandit kakerteng coba jingruai ba zone mo pala ruai di ba Eddie Lengdo but la produce di ba bandit to ngin sai pet kumno kani ka music video kolom mo jangan sampai mano tam ba zone mo ngin sai pet. Dai buat ke skor. Direct by Dawan Karkongor. Eddie Lengdo, Bandit, Music. Scorpio Ikanday. I wanted to Oh, the beat, sedang ru. My feelings for her were pure. Sexy voice. Aja ingat kau Dawan. Balik ka bahkan syanya yang ngadan jing muci sya dengan ong ya ka ngampat jukot kong ya pi tang baka ong bangalong kumbaba jongka Ngampat jukot kong ya pi pat ka ong ya nga baba. Baba zone. Kasur paniat kumnehi saja ngapoy pataman kapor nado baka bazunya nga sedap. Berpelut por hakin ni kilan Lepas dia iwe ikan thai Ka bermon shisha yang Ngalam pendai maka Ka bandan badnga Serta Tambah pakum ni kaja Ka bersosi ba Ngalajan siapa pertat Klempoi berkat Mengengop kumni Jonga ka dan se USA Kakak ka ong bangi desi para Kajo kajat ipaki beri menga Nasyaba bazon hak Kaju kajat papi bati mereka. Oh, Baba zone. Delete come back. Delete. Tadi rumah Ngalangnya Kasper Pak Edita. Panwat samlah jadi Ngalangnya tarangin hap show yang kursa yeah Sengkor. Kabit. Terang ni Dawan Bangai. Hadin kijingja baro. Dawan uklem wat 11 yuk. Buat belaksa bet no hayengkor. Wow.
te pilai ka jingruai ka long ka ba dan jingmat bat ka music video ka long story type dah kaya thu khana ta te laong ba kaju kajat ipa ibe jopi bat ipa jonga lewat sebelah syaituru kikot baba lewat sebelah Shawero ikot baba lalet hajimro mio mah te kikot be baba zon te tangta ibad awan insa ikur syirta te tangta perlok ngisa syabat in the next video sa like share and subscribe.